Uli mito Mûkûrû Kîmîru Machuma, international human rights lawyer, na nankwenda ucokeria wakiri Mheshimiwa Kiraitu Murungi nteto cietikia ngavana. Nenda kora Mheshimiwa Kiraitu Murungi batwe tika twina thina nwe ituchini wakiri na nari mutongoria umwe na Ameru ni mwendete na itarira athite Ameru ni itarira ya muno. Aginda muri Mheshimiwa Kiraitu Murungi wowere rero kwira antu ba Ameru ni batare Mheshimiwa ntwethingia ari ngavana mwaka 2027 ire ni benchmark iriko tumira no to sheria riwa ate ngavana aritwa orokoya ni deputy ni bonto tugure Mheshimiwa mutuma na ngavana agitotewe twamuringira kura wotugure Mheshimiwa Kiraitu na tugure Mheshimiwa mutuma nayo Kîmîru evire tuma tutagura itwa mutara renge okay ya kwethro wowe Mheshimiwa Kiraitu Murungi no ntuniwe kiongozi yetu na ni twatwire tukwendete na itwatwire tukwete tiyo nibuo ntoriete thirikari itara na Ameru ikuringaira kura okay gutho no kwendera Ameru wea ni atotwira tutare mutuma na no kumenya mutuma utikithomo ina kyo na no kumenya mutuma utikithomo ina kyo antu betu bembe utikandidate twenwe wina ability ya perform as a governor no kumenya Mheshimiwa mutuma utikithomo ina kyo kya kiomba kwa Ameru kiuria yakwa ni atire ni atia Mheshimiwa Kiraitu wowe o tuweshi bobo ya antu bembe o atwirito wate muntu utena capacity nwereko ya kuomba kwithirwa aino weso bwa kwatha antu ba no ntukinyoka guthima thimuni katubwethi example na thimuni ile ire njaru thimo ena ngimbie 10 na thimo ena ngimbie 100 Mheshimiwa Kiraitu kwelire china capacity imwe batu tukuthura mutuma na tutukwa mutuma muntu mwe katukwa mutuma tena capacity ya leadership takato muthura ko Kiraitu otoreke eka batwe antu bembe na antu batiania na antu baimenti no Ameru ni mere ni mari athatu twitarire mwambi antu beto mutuma kakalirite tegira na nintarimu na kali nintarimu ura woni ndiona muntu komba kwethwa ari ngavana ndene Ameru ije thai ni Mheshimiwa Peter Munya Mheshimiwa Kiraitu woni bonkwendwa kwira kakwendwa kwira wowe okay akwethwa ni wowe tiete we may consider lakini thai no tunu twere kuritaya ende ka morome muntu alitayaga akaambiria kuitafia na local politics utere ka morome twaitare tuwe como tanotia owe Mheshimiwa Kiraitu no kuthoria Ameru na ka kuthoria Ameru ekweshi mari aku wethoeshi nya eronda te kwethoro ke twera o to karingira kura to teringira mutuma ne mbere kuwa